1906 елда, нәқ мұннан 109 ел элек шушы күнне 22 декабрьдә Озанда бірінші тапқыр татар тілінде театр ойналы. Түрік драматургы Намик Кемалның қызғаныш бола, һәм татар драматургиясына негіз салушыларының бірсі болған Ғали Әскер Камалның ғишық бәләсі спектакльләре була. Дамир Сиражиев премиясының быелгы лауреатларын ихластан котлыйм һәм премияләрне тапшырырга рөхсәт итегез. Марат Хәсәнов Дамир Сиражиев исемендәге премия белән бүләкләнә. Марсель Рахматуллин Дамир Сиражиев исемендәге премия белән бүләкләнә. Раиль Садриев Дамир Сиражиев исемендәге премия белән бүләкләнә. Ринат Аюпов Дамир Сиражиев исемендәге премия белән бүләкләнә. Хәзер сезнең игътибарыгызга халкыбызның яраткан әсәрләреннән берсе Мир Хәйдәр Фәйзинең Галия Бану спектаклен карарга чакырабыз. Kimni tanıysan, varap gözünü taldırgan şevaliye Badu sılva mirkep dik şakırı baldıysan Mezuramdan kerbesle jırlay jırlay sizlerin Güzel yapıp yıllarıya Qarasana bizga jırlaylar ha Bütün neydi ben çırpıylar. Ghaliya Banu suluğum ilkem deyme ha. Babbağım deyme. Ay ay sallar dile çıkarıp öldürgenler ha. Ne? Haydi. Bu şibitler patır ha. Uka. Minya sultanım imiş mi? Sultanım indik bana bir dokumışa kaldırga yaramı. Tanımasan da uka. Ghaliya